La ilaha illallah, la payah balaguna Allah. La ilaha illallah, la payah balaguna Allah. Dengarkan kisah Nabi Sulaiman yang man hukuman ban sigam dunia. Dengarkan kisah Nabi Sulaiman Allahu ya Allah. yang man hukuman ban sigam dunia. Ni basi ura Nabi jak meenkan rangan angin sajan serta. Ni basi ura Nabi jak meenkan rangan angin sajana serta. Allah dengar kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang hukuman ban sigam dunia. Dengar kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang hukuman ban sigam dunia. ni Basi ura Nabi yang meenkan dengan angin sajana serta. Ni basi ura Nabi yang meenkan dengan angin sajana serta. Karena bina doa terkurusi Allahu ya Allah. angin baput liban siklep mata. Karena bina doa terkurusi angin baput liban siklep mata. Oh bangsa retro bangsa bertempat nepi usian genan toraja. Oh bangsa retro bangsa bertempat nepi usian genan toraja. Allah dengar Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang hukuman ban sigam dunia. Dengar kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang hukuman ban sigam dunia. Ni basi ura Nabi jak meenkan dengan angin sajana serta. Ni basi ura Nabi jak meenkan dengan angin sajana serta. Nabi tanya ba bandum
mati sim Allahu ya Allah. Allah tu sirikati melun buh kerajaan Nabi tayong ba bandu mati sim Allah tu sirikati melun buh kerajaan Su'un pajampo Tuanku ampun nyopan sigam lun nebong kerajaan Su'un pajampo Tuanku ampun nyopan sigam lun nebong kerajaan Allah Dengarun kisah Nabi Sulaiman. Allahu ya Allah Allah yang hukuman banasi gamadonya. Dengarun kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah yang hukuman banasi gamadonya. Ani basi ura Nabi jame enaka dengan angin sajana serta. Ni basi ura Nabi jame enaka dengan angin sajana serta. Sebab si gamelun rupa dan sudah lagi ngan hebat si bule mata pi bulan Allah babah mengkuin Allah lepas sampai si gam kerajaan mata pi bulan babah mengkuit sin lepas sabit tabuh kerajaan Allah dengar kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang hukuman banasi gamadonya. Dengar kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang hukuman banasi gamadonya. Ani basi ura Nabi jamu enka dengan angin sajana serta. Ani basi ura Nabi jamu enka dengan angin sajana serta. Senyum tengkim dumti semlain di surah subra jamput kamale Allah tetap ji imro Allah sampo anjena jampo ji peza jamput kamale tetap di mendro sampo anjena jampo di pukra Allah dengar kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang hukuman banasi gamadonya. Allah dengar kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah yang hukuman banasi gamadonya.
serta Tumadi seuntuk berago Allah Hana mensosolake ku raja Sedangkan di lon upia besar Hana si urolake ku raja Sedangkan di lon upia besar Hana si urolake keraja Nabi Sulaiman Nabi yang alim Allah domba Sati sati mana tepemana ni base orang teranu himpun segala burung jin manusia Ni base orang teranu himpun segala burung jin manusia Allahu Allah Allahu Rabbi dum umat Nabi hirayat tadaja olu di urung masa menjanji lega ingkari oh ake masa pun urung Allah lega menjanji Allah lega ingkari Allah oh ake masa Allahu Allahu Rabbi dum umat Nabi hirayatan saja yo masa pun kagem janji duga ingkari oh ake masa yang pun kagem janji lega ingkari oh ake masa Allahu Rabbi dum umat Nabi hirayat tadaja masa yo fun kagem janji lega ingkari yo ake masa yo fun lega janji lega ingkari oh ake masa Allahu Rabbi dum umat Nabi rayatan sasa ansanya pun kagem janji udah ingkari oh ake masa yo pun kagem janji duda ingkari oh ake masa lam lawadum urung watemu janji hana tepati ba'su wasana yang lawadum urung lagi menjanji hana tepati ngana suasana menyo
tanya yang engkar janji bau letiti ika hitam muka menyagu tanya yang engkar janji di hadapan Rabbi ika hitam muka Allahu Allah Allahu Rabbi umat Nabi raya tanda Allahu Allah Allahu Rabbi dum umat Nabi raya tanda alam janji lentar ingkari ake masa yang ladum urut lama janji lentar ingkari ake masa Allah yang ladum urut sakit maki watemu janji syirka paraya yang layak laladum urut sarang tu maki bagum janji betul lagoina Allah bapun belum maka bisa kunti itinan ku janji awanya dua wate yo pon bagumu janji ake engkari oh ake masa Allah Allahu Allah Allahu Rabbi umat Nabi raya tanda Allahu Allah Allahu Rabbi dum umat Nabi raya tanda masa yang pun kagum janji getel ingkari ake masa yang pun kagum janji getem ingkari ake masa Allah rame tar kabisa kunti karena janji gata kalufan rame tanah kabisa kunci sembah menjanji sulit lagoina Allah menan ke macam dua umat Nabi bila tak terjadi oh ake masa menan ke orang dum umat Nabi lentar terjadi oh ake masa Allah Allahu Allah Allahu Rabbi dum umat Nabi ayat desa Allahu Allah Allahu Rabbi dum umat Nabi raya dan dosa masa yang pun
masa Allah munyo dan depannya mu janji do barambi itanyo binasa Moyo tantu Allah. bana menjanji dudo barambi Allah. raya tandosa Allah na juta jawa ota utiti karena janji nyanamu rupa Hana junta jangan bantiti karena janji yang menarupa Allah Allahu Allah Allahu Rabbi dum Nabi Allah raya dan dosa Allahu Allah Allahu Rabbi dum umat Nabi raya dan dosa masa pun kagem menjanji gete mengingkari ake masa pun gete menjanji gete mengingkari ake masa Allah munyo getanyo nyana umat Nabi pasti tepati janji ngon kata Menyertanya Juna umat Nabi Bunuh tim tipati janji digata Allah toto getanyo nyanta engkari munanku terjadi oh akimata Menyertanya Tak ingkari Duda terjadinya dosa-dosa tanah raya Allah Allahu Allahu Rabbi dum umat Nabi raya dan dosa Allahu Allahu Rabbi dum umat Nabi raya dan dosa agama menjanji gede mengingkari ake masa pun gede menjanji gede mengingkari ake masa saudara-saudara Kabupaten Bandung di Bak Malai berbahagianya mungkin kamu sampaikan insyaallah di Bak Malam Jumat ke ini apa yang umum diberi Allah Subhanahu wa taala kamu pasti meriwang dari grup Niki Aceh TV mungkin malam yang berbahagianya mungkin mana salah kejanggalan kamu lagi mah beraritat hanya kamu sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadin il-Mustafa Sayyidil Mursalin Muhammadin Mustafa Sayyidil Mursalin